BJ Zaute official YouTube channel chanchin thar thlir tu le ngai thatu hai amasan inreng chibai voisun nisom ni parit thlaphal chanchin thar pungin ngai thlanga leiti helpol han anbeina Assam Rifles personal pali hliem India le Myanmar ramrizul Tengnopal district sunga pillar number somri pangale somri paruk inkar saibol ku ki khubula 3rd Battalion Assam Rifles saicho voituk darli le achen vevel khan Myanmar tinga inkhur MEITEI helpol ningai dinga ringla han ralthum thatak tak le bom manginan beya darkar chen navel ankap ningin security force ting reinforcement anhu lut phingin MEITEI helpol haicho Myanmar ting anjam lutani hi inkap na thlunga hin Assam Rifles personal palihan hlimna antuka damdo inting phurtlung ngalanni hlim tuk hai lai hin pakhat chu angir mun an rik hle MEITEI helpol ting thile hlim anum hri tanino fight against poppy cultivation plantation ti thupuya mangin Manipur tlangram hun rana kami chingna mun hai vatsit suksit na security force hai malakna sunjom pain zani ninga ni khan security force forest department le narcotics control bureau thangkop han Kangpokpi district Kangpokpi police station home sunga Kobrumu le asevela kani bil ekar zale pathumalin anwat sit baka lo sin tho tu hai ri book som thum kani chingna mang har bag som pasari damdoi packet som thum pasari machi bag som pathum le mangru chidang dang ansuk si sa bokani chung zani ve khan security force le forest department thangkopin Senapati district Purul PS home sunga ngamzu mula ekar ruka lina ching kani ansuksit wong bokani Zirbama ralthum manani zani ningani khan Zirbam district Zirbam police station home sunga nungchabi le binselu inkar munru ramlai security force and dapuyan thona ralthum hing laipui pakhat le amu pani .32 pistols pani IED bomb pathum kg khata rikseng le meter som hnya sai codex sai anmanani Kuki Women Organization for Human Rights malagna jangna domna face ko na chu semwat anitaning Manipur ralbui le inzoma Myanmar hai kuta zona thlak hringna chan hai murder sai sung hai kuma Kuki Women Organization for Human Rights in Zangna domna alo pek hlatchu sunjam pain hungklung ding muntuk thani thumni hin zangna domna athokko na phase 9 chu hengbung Kangpokpi district a Kuki in Manipur assembly mang ani huna semningati tin Miss Ngai Kim president Kuki Women Organization for Human Rights in arilani hungklung ding kumsangi somthum sung hin India mar sakan thok binai menase namami Sanga le zarit Israel rama thuilut ding Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Immigration Minister Ofir Sofarhan hungklung ding kumsanghi somthum sunga India mar sakan thok binai manase namami Sanga le zarit chung Israel rama thuilut ding tia proposal an simchu limta tarik nisom ni pathum pathini khan Israel government in alopom pekta hi malak na le inzomin kumnok sanghi somni paruk kumtop mangein mi sangle jahni thuilut ninganta chun kumsanghi le somthumin kar sunghin mi sanga le zari chung thuilut na ding Israel government chun rem ati puita ani IED bomb sirpuk lein numai constable pakhat hlim zani ninga ni khan Chhattisgarh Sukma district sunga Gogunda security camp thar abulle ase velai district reserve guard district force le state police force changrul han operation an nei lai district force numai constable muchaki durgain Maoist helpol han ankam IED bomb asirpuk lain avoiding kya hlimatuka vungna mangin Raipur ting hospital panpuyani enforcement directorate amasatak na dingin India le Myanmar ramrizula dapuya tho Zani ninga ni khan enforcement directorate chun inrui thai tol ruk na le inzoma tangkasung chokchoroi na thuboya amasa tak na dingin
India le Myanmar ramrizul baka Assam le Gujarat sung dapuya thoa dapuyan thona in thok Enforcement Directorate official haichun digital devices le sumphai cheng nui som thum panga an manani Mizoram state a champhai le Aizawl hai Assam state a Sri Bhumi le Gujarat state a Ahmedabad hing mun haya Prevention of Money Laundering Act nuya dapuyan na ya mantuk ta hai tangka sum fevel dan an sui chingna Mizorama company le Gujarat changsana company hai inkara tangka suma inzomna ti an husukani thusukin arhil peina Gujarata company hain Mizorama company hai kuma damdoi hing pseudoephedrine tablets le caffeine anhydrous hai an peka Mizorama company farm hai hin in rithei tolruk na thila in namnoi hai anin zompui no kani hi ba ka hin damdoi in rithei methamphetamine sim nading damdoi hai khom ramri fetlingin India in thok Myanmar rama phurlu tania chung hai chu Myanmar rama sim puitlingnin an sim fel hunga Myanmar in thok Mizoram fetlingin India rama phurlu noklakani tin Enforcement Directorate official thusukin ashilani ED official hain suichinga sinan thona Mizoram, Assam, Nagaland, West Bengal, Tripura le Delhi in Ruithea sumdong hai bank account na tangkasum deposit ani lakti an husuk bokani Thipui le rupui nasa takin thu cyclone ditua le Sri Lanka rama hun ran sit na tlunga mi somnga parukhan thina tukin mi som hi paruk zonghu zolo ni imani zat limta sunga thipui le rupui inkop cyclone dituan ti chun Sri Lanka ram nasatakin anuya mun rana min ke nasatakin atlung bokani chengna in le mun tam tak suksi tanita sungku single samni anthok mi singli le sangli chunghan harsa na namen lo antuk ta bokani hi sit na tlunga inthok inveng himna ding tin Sri Lanka government in chukna school college le sarkar office imanizat khara pungta bokani tuta thipui le rupui inkop cyclone dituan ti hi India rama mun imanizat hing Tamil Nadu Pondicherry le Andhra Pradesh state haya ahunglu theiding yer munin jing tin mithim hai chunan thila hile inzamin mipi hai chu inring zinga dingin anin thritir ngalani Myanmar ram lungina intang mi sangri chung in Suzalenan ni kumsang hi som hi pakatan thok Myanmar sipai han aram sunga thuneina anpong lak nin Penal Code Section 505 Clause A mga lungina intang hai thubui nei mek mi sangri chung hai chu thubui an nei hai hli pek an ni tin limta thlaphal ni som hi parukhan Myanmar military junta thusukina shil Sections 505 Clause A mga lungina intang mi zasari le som hi pali hai chu in Suzalen an ni a Sections 505 Clause A mga thubui in ortira mi sangle zathumle somrukpa khat hai khom an thubui hai hli pekin insu anni bokani tin military junta thusukin atar langsa bokani limta thlaphal ni som hi panga khan US sarkar chun Myanmar mi hai umlok na TPS ansuk top hung azinga military junta sipai han hinglung ina intang hai hi anin suani Nigeria rama inchuk lai na pang som hi pali thui manga hai insu an mita solkar khat limta boarding school an thok inchuk lai MEITEI som hi pali thui manga hai chu damtaka insu an mita tin president in ril karma sa thotan ni khan ralthum choi misul han KB state school pakhata lutin school a thok tu panile inchuk lai MEITEI som hi panga an thui manga anunga inchuk lai pakhat atlan sukani Chui mga hai dam taka mukir theina dingin security force hai malak na lom ati thu Nigerian president Bola Tinubu in afil hinglai jing hin karlim ta zirtop ni khan Catholic school in chuglai zahni le so ma chung chui mga hai chin thrit alanino
Nigeria ramahin kumsang hi le som palia khan chibok khuwa in thok in chuglai naupang zahni le som sariparu thui mang ania in thok khan tu chenahin in chuglai naupang sang le zanga chung thui mangan nita misul rul han hing anga ahon puya mi an thui mang hin in tlan na sum an phut le an tlang puihlak Malaysia rama ratlan hai in chikna dinga malak na kumnok sang ni som ni paruk January nikhata in thok chan anita ding Malaysia rama ratlan hai in chikna refugee registration program DPP chu kumnok sang ni som ni paruk January nikhata in thok ma lak chan ni tanga ti tin Deputy Home Minister Samsul Anwar Nasara in afil hi program hi ram in veng himnale arami le ratlan hai in kara in thlawna hai chingfel ani theina dingin tin UNHCR chun ratlan hai chu registration kalmhang fe pui dingin ruhman na sim ani a National Defence and Security Council hai thangrulin ma lak ni ngati tin Deputy Home Minister chun afil sa bokani DPP program hin ratlan hai chanchin kim chang kutpui print le an biography hai chu an chik vong ding ba ka sarkar hit pui ratlan hai chu hit pui na lekha pek ni nganti Deputy Home Minister Samsul Anwar Nasara in afil zom peina sarkar hit pui na thanglowa UNHCR an thok mani sa khu minga registration tho hai chu ramsung ta dinga buina a thea chulein DPP program fe thlanga ratlan hai chu sarkarin adun anga athunun theilein ratlan hai chanchin kim chang hi inchik dinga lakani tin afil DPP huya ratlan hai chanchin hi ram pathunna anin peman no le anrama ankir nokel no aloni khoma sarkar chun anrama ankir no hunchenin ayan kol sunjom pe ding thu Deputy Home Minister chun afil sa bokani DPP 80 tak hi aumji chu refugee registration program tinania tuta UNHCR han ratlan hai in chikna anfe pui kalmang aya ruhman na dinga ansi mania hi Malaysia sarkar malakna pakhatani India sarkarin labor code tharpali aram sunga amang chanta India sarkar chun arama labor codes hlui hai thak tu ding codes tharpali zamchanta tin karlinta zirtop ni khan apung hi le in zamin Ministry of Labor thusukin afil danin India ram sintho tu hai han that na dingin Code on Wages 2019 Industrial Relation Codes 2023 Code on Social Security 2020 le Occupational Safety Health and Working Conditions Code 2020 hai chu India rama mangchan anta tin afil Ole voisuna chanchin thara ehung sulang the hai po chu khang hai khan ni clear to viewers ai in rain in mangtra